clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai le vekule April ni ruk sang ni som ni le pali in rin ni ania khovel mun sang sanga chanchin tharlang sar zualte ilo ngai thaliangu United States chuan Palestinian ten an pola ram shan din an du chungchang chu United Nation anilovin akai hnoi pol sang sang te na mai chana in biak na manga an ngai tu angai zo kani ati Palestinian Authority chuan kumsak ni le som pakhata UNA full member deal na athelu to chu ngai tu thale turin angen thar le ani kumsak ni som panhi khan UN hian on member observer state status alo petawa ma se tu na hian full member adil na chu ngai tu anon le turin angen le ani UN full member ni tur hian United Nations Security Council member ram som panga te pompu yanga ya eminua hian member za som ko le pathumom na General Assembly a member mun thuma thena mun hin an pomangai bok UNSC a hian US chuan veto ania hei hi Palestinian thilphu chungchanga hian an mangdo nemti zo na chu State Department thu puang tu Matthew Miller chuan a soi chiang du lo hemirual hian Palestinian ramdin chungchang chu UNA nilovin akai hnoi party sang sang te na in biak na manga ngai tua jok tur ani tia soi UNSC a hian April thatan Malta chuan President din huna chelmeka UNA Malta Ambassador Vanessa Fraser chuan Palestinian ngen na siam hi council member te na an pekwal to ti soin an ngen na kalpui dan tur hi member tin te an soipui don ti atar langani Palestinian Authority in UNA full membership an deal na ngai tu thale tura an ngen mekara Spain Prime Minister Pedro Sanchez chuan Middle East tura nei na Palestinian ramshan ni na chu an ram chuan July tha apom don ni na soi PM Sanchez hi Jordan Qatar le Saudi Arabia ramtlo turin ajin meka Jordan ram tlo ma saberin an ram khopui aman a chanchin thar lakhom tu te akom na he thu hi a soi ni in Spanish media te chuan an tar langa Sanchez chuan March ni som ni le pahnia European Council meeting neya an ramba ka Malta Slovenia le Ireland te chuan Palestinian ten Israel hi aop chung West Bank le Gaza Stripa Palestinian ram an puan na chu poma malama saber tu ni an lorem ti to thua soi Israel chuan hei hi na taka chang le ngalin heng ram pali te thil ti hi fir fiak te lom man siam sakna ni ti in Gaza Stripa boina chingfel tura malak na po ti chetheya apu ani US President Joe Biden chuan US in Israel a thlob le thlob lo chu Gaza a civil mi te himna an ngai puimo da na ain ngati soin Wall Central Kitchen Group a chomdo na thok du pasari Israelin atha awanga athindrim na thule ator pui thua soibok Wall Central Kitchen Group te hi US a in ngat ni in thotani khan Gaza chomdol na ha thok turin an luta Israel military ten an chuan na motor hi kapin amuna hian thoktu pasari an thiani he thil thlen nu hian US President Joe Biden le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu te chu April nili khan avoi khatnan in biain Biden hian in ka hai puan wat atul thule Gaza ami puite din hun zir chiana nei atul thua soyani Biden chuan Israel hian in dona wanga Gaza ami puite torna tiziom turle malak an tumdan chiang taka an puana chulani atia US in Israel ka aril ruput mangpo Israel in mipui himna le torlo na turzonga ma alak da na ain ngatani ti in hei hi Israel e Hamas in do nuwa Biden an Israel ka tu chua asiam nat ber alani Netanyahu point Gaza Strip marlama Asdod le Erez checkpoint atanga lutin chomdol na thonlu aremti thua soi ve boka hei ero ti toble tur ani thua soi thungani thu chuan siama tarlan ani danin Israel in chomdol na thonlu na ram rihon aremti chanchu mipuin harsat na an to zel tur ve nan le indona chun zomania until tumte puitlin thuai theinan atul ni nan soi Iran chimchakna maral thuam manga mi shuaibo tu firfiak le sipai te in kapin mi som pariatan thi Iran state media na tarlan danin firfiak te hian civil mi engemaw zat an shuaibowa heng mi te chantur hian sipai te hian anum zuyani firfiak le sipai te in kana mun hi Iran le Pakistan in rina bulmaya
Sistan le Baluchistan province chung ania in kana thlen ma hian firfiak te hian Raks le Sarbaj baka Chahabar a Coast Guard omna khua a Revolutionary Guard posa duty te an kap ni nan soi firfiak te hian civil ming mo za chu heng huna tang hian ti lui nai nan hruaya firfiak then khat hian thil chil bom pai kor an habong nia soyani in kana wanga thizinga hian sipai lama tangin mi soman tela Revolutionary Guard parupa ka police pani le Coast Guard pani telin liam tuar hi mi somanom bok firfiak pol lam hi mi pariat an kap lumbok ni in sipai te hian an soi civil mi shoi bowa sipai te beitu firfiak te hi tu tenge an ni hriat an nilova media lam chuan Jais Al-Adil Paul chu poi khoi tu nia an hriat thu an soi thung Jais Al-Adil firfiak Paul te hi Balucha namtlem zok te tana chanvo tam zok pek duwa beitu te an nia hetila hian thu nei tu te chuan sipai beitu zinga tel nia hriat mi pahni an man thu an soi ve bok Morozov Russia military airbase chu Ukraine sipai le SBU tangkop chuan an beiti ni min khan ki fatanga tu don na pakhat chuan an soi airbase beina hian Russia in do thlo theina paruk an ti chi ania tarlanani Morozov si Rostov huam chunga ni in Russian tactical bomber 10 Ukraine kana tan an hmang tangkai hle ani Russia lam hian Ukrainian an airbase an beithu hi an la soi lang lova ma se Russia Defense Ministry chuan an air defense system in Ukrainian drone somnga le pathum Morozovsky district a an ka thlak thu an puang Ukraine beina hian power substation chau ati chiani in Rostov Governor Vasily Golubev chuan an soi hemin hu hian drone dang pakua Kars Belgorod Krasnodar le Saratov region ate an ka thlak thu Defense Ministry chuan an tar lang le bok Ukraine in tun hnai hian drone manga Russia be athar tholea Russian oil refineries chu an bitum tam berani heng be na mang hian Russian oil sum don na manga asum lak lu thin ti tlem an tumani Gaza Strip Palestinian te chuan Wall Central Kitchen tena an 8 workers basari Israel airstrike awanga an thi nuwa engtiang in nge ele bar an nei theyang ti chu zona lian takani US charity dang anira te point an local staff le family tena harsan nan to na sat zela wangin operation an nei zui du to lo boka WCK le anira te hi Palestinian territoria kartina a tur million ni lai pechin an nia UN chuan Gaza cheng mi puiza ve million khat point pakhat vel te chuan traman tuar theireng ti in an soibok WCK tena an na tho an chunjom lo awang hian Sibra Satanga Maritime Egg Corridor an siampo ti top zui ngala nia e corridor hi charity group te hian Gaza tan puina pek lu nana an siamani WCK convoy chu thotan zan khan tan puina phura Dir al Bala warehouse a tur ton za chuang ada fel nuwa Israeli missile ten an ka fuani Norwegian Refugee Council chuan Wall Central Kitchen chunga thil thleng hian 8 system pumpui din mun der thonga siamani tina soizui bok WCK chuan Israel sipai te chu an vehicle charity logo chiang taka injiak le Israel thunei tu te point an rem ti thap le phalnan pek ani chunga an be chu na takin an demani Israel Military Chief of Staff Lieutenant General Harji Halevi chuan WCK convoy be chu ti swal poituru tia soin hriat phu lo wanga thil thleng ti na soya malak na sa zo kan kalpui tur thule eitwa karte himzwal zok na malak nan kalpui tur thule Humanitarian Command Center thar andin ngal tur thua soya Israel hi Gaza mi puitenen kanin dolo Hamas teni ani kanin doni tina soizi bok ma se 8 group te chuan Israel in tiam na chuan omzia anei donem an chiang ngam lo an ti thunga nikumok to bar tha atanga indona chuan nuwa Palestinian 8 workers asum kwale parukin nun nan chan to tinan soi Jan Egeland Secretary General of the Norwegian Refugee Council le UN Humanitarian Chief Louis Nibok chuan WCK te chu Israeli te nena tranpuinera ma thokdun na saberan ni atia Israel te nena anwa karte omna le che dan tureng kim shil threng anni ati boka WCK te chu Gaza tranpuinela ma na thokna saberni in Palestinian staff ringot po zali an neya community kitchen le distribution system somruk le pariat aneya
na thok sang thum chuang anomani WCK te hian international organization tena ton sing khat ton noi khat sing kwale sang thum of 8 an pek lua tanga za som pani lai an thoni in Koget Israeli Defense Ministry body te chuan an soya UN agency te chu abang zong tho tu an ni WCK founder Chef George Andres chuan thilom dan NFA thli thlaina an nei mek thule engtiang yin ngang kalpui zel don an la chiang lo ti na soi WCK te ne na thok duna ni khata e tur noi khalle si nga sem chuak thin anira te point an ha tho an chun jom lowin engtianga na sa in nge Palestinian te angong don an the fia chungin an Palestinian staff te le an chung te him lo lu tu ka wangin kalpui chun jom thei an ni lo ti in an soibok Charity Logistic Coordinator Fapa chu Deir al-Bala March tha Israeli airstrike awangin athi antia Deir al-Bala chu Israel military tena anom khom na tura asiam ani chungin an bei thawani antibok engwangin nge bei an to ti in soifia turin kan phuta engma chan na kan la dong lo ti in Diri Matchen anira a ho tu chuna soi heng hun te hi ria chian sa ania chuti chunga bei atok tho chu kan thiam lawani tina soibok Gaza mi puite tan chuan WCK ten operation an chunjom lo chu tram na sajok naw pang tam jok thi na nan na pun na turani yang ti in igilen chuan a soibok World Health Organization chuan nikomok tawar thla atang khan in dona wangin naw pang som hi le pasari chu malnutrition wangin an thi to ti na soya igilen chuan Israel chu Northern Gaza po na le 8 convoy ten ol samjoka an lu theina tur karni le Erez border crossing te chu hong turin angen boka tunari chuan convoy tin te chu Israeli thunun Kerem Salom le Egyptian thunun Rafah crossing atang chawa lu tirin convoy te chuan even in high risk area ati lai an paltang zel angaya ni kokat chuan Israel sipai te chuan marlama tangin tun nai thlan hi chungin Tranpuina phur lorry zanga chuang an lu tir to ti na soibok hebaka hian Israel chuan tuna khari WCK te din maritime corridor baka western le arabram tena Tranpuina wansang atang an thak arem ti boka even chuan chung te chu apoimo chungin lian tham taka leilama Tranpuina thon lu chu atluk theilo ti na soithung WCK 8 chip Tranpuina ton jani phur in Gaza thlenna neng muzat amamo lain lorry chuan Tranpuina ton somni chu Northern Gaza lama kilometer somli leka thui zo in a thlen zung thei thunga C130 transport plane chuan ton somni le pakhata phur theya ma se airdrops tum somli chau la thlangin chuba ka aman ato emema leilama omtetan a hlawom bok United Nations chuan March ni khada tanga ni somni le paria chung khan Gaza lorry za sumnga le pakwa lut anga zi ani atia indoma chuan lorry zanga in ni tin an lut thunga ngai ania Tranpuina lut atlema wangin har satna antong na satial tial ni na soibok Zimbabwe chuan ramin chiat ato thu puangin hei hi khokheng in Southern Africa anoi wangania Zimbabwe president chuan anram chuan humanitarian assistance billion ni tal amamo tina soi El Nino nena in kain hoi khokhenga wangin Zambia le Maloi te point chiat an to thu an lo puang to mi makta doi tel te meu chuan ele barlama Tranpuina an mamo ngoi me kani El Nino wanga khokheng wangin kanramin ru atui za somria tin kantong tlemani ti in President Emerson Mnangagwa chuan soin international aid an mamo thu a soya an ngai poimo ber chu Zimbabwean tin tetan ei turpek ni in Zimbabwean pakhat ma ril tramin an thitur ani lo tin a soiboka United Nations agency te local business le faith organization te chu humanitarian assistance peturin angen bok El Nino chu climate phenomenon Pacific Ocean kum ni atanga kumsari lumzoka siam tu ni in chu chuan khovel pum khochin a khoi dang lam thina ni Southern Africa bika chuan ru atuitla atitlem thina kumin hian kumdang zonga in khokheng anasa zualani United Nations World Food Program chuan Zimbabwe tan hian food assistance program mi million ni point pasari tuam theitur January atanga March thla khan alo pe chuak to boka kumtin kumtir lam thla te chu
household tena bu seng ma ile baran tlak cham deuh lai lean period tia soyania mase kumin chuan food store te ti kha be se om lo hle thunga nanga gwa chuan ama a an ruam man aya na sa in food aid mamo tur an pung ti na soi Zimbabwe mi pui maktatwai som panga zinga za somrukvel te chu thingtlanga cheng an nia thingtlanga cheng te chuan anei tur an tharmaya a chuang liam an nei te chu shalin chung te chuan fa te school fee le mamo le khom nan an mang thin khas economy ai nam noi an tlem e ma wangin marketa e tur le tur ma se marketa e tur le tur ma se leina nei tur an tlem an tibok Zimbabwe hi Africa rama po ile bara in todel berpol nireng thina nia mase tu hnaya extreme weather condition heat waves le tuiliana wangte in har sat na tok na sat le thung khokheng wangin Southern Africa tamjok chuan food crisis tok thei reng an nia kumsak ni som pakwa po khan har sat na satak atwa wangin Zimbabwe chuan state of national disaster lo puang to in international donors ten an pui thei pha to ani